Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kila sopriang ki kubor ki baki armor ki MLA jongka HSPDP kin phet sengno bat kin yakun na ki wei pat ki seng na ke election MLA arhaja arphulai kabashai hidu menta ka dei tang yo MLA ka maukrwat uba renikton lingdo thongkhar ubala kren shai ba on yakun no na ka seng UDP kat ba yaw MLA ka soyong pat uba samlin malngyang umpat shai satya la on dang yakun na ka seng HSPDP ne on yakun no na ka wei pat ka seng san perthei Habakali banya halor ka soyong constituency o President Kashna Trekam ki samla ka HSPDP ne ka HSPDP Youth Wing uba Sandon Board Tathyang ulaong ba hadu menta uba samlin udang day u HSPDP bad dia ka tiket ru ka HSPDP kadang bu na ka menta jong u namar bakim pat yo jing tebi e na u ba un phet seng no bad pat kren shai satya kum ba kren shai uba renik ni kani ga issue ko very sensitive ba Ngacu dan ban takat ni kadang kata kubur ham saya bakalong kita tang ba nakaleng jongahi ngasngo bang yung padi ya kata berhadap macam mana udang dei hiu MLA jongka Hill State People Democratic Party ya kata ka ka bobri un sare hadin habur kemuru bantit hani hadu benta udang dei u MLA jongka Hill State People's Democratic Party nang tay na po soyo constituency nga ngacu ship ta kan ngakren ye reality reality betul kalau mbak kita beri kijong dia kata kacing lap ni kacing bom lap kacing ki berwan sebuti let's say hati ni kipor kita beri kipor kita kacing haban tur si coaster si let's say kita buat stream bagi pelan nanti ni meeting kita pakai kubolong mata di istilah sitting yang beli udah hot ni bagi orang tiket udah sitting yang beli mo Dia sitting yang beli. Dia pun sitting yang beli kan.